Turabasuje cyane kandi tubifurije kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kubagezaho bimwe mu byabaye intandaro yo gusenyuka k'urukundo rwa Aline Munezero uzwi nka Bijou, mwamenye mu mafilime atandukanye ya hano mu Rwanda, ariko cyane cyane akaba yaramenyekanye muri filime y'Abamenya. Uyu rero akaba yatandukanye n'umusore wamwambitse impeta ndetse agahita yambikwa indi n'undi musore. Nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, mbahaye ikaze. Umukinnyi wa filime mu Rwanda Munezero Aline wamenyekanye ku izina rya Bijou muri filime y'uruhererekane yitwa Abamenya, yatangaje ko hashize iminsi atandukanye n'umusore witwa Abijuru Benjamin King Benti wamwambitse impeta y'urukundo amuteguza kuzarushingana nawe nk'umugabo n'umugore. Kuwa 28 Kanama uyu mwaka w'2020 nibwo Aline yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bari bamaze igihe bakundana. Icyo gihe yanditse kuri konti ye ya Instagram avuga ko inzozi ze zasubijwe kuko agiye kurushinga n'uwo umutima we wishimira. Uyu mukobwa uri mu bakinnyi bakomeye ba filime hano mu Rwanda yavuze ko impeta yambitswe ari impano idasanzwe yakiriye mu buzima bwe, kandi ko yishimiye gusangira iminsi y'ubuzima bwe n'umukunzi we w'agatangaza. Icyo gihe yemeje ko agiye kurushingana na Abijuru Benjamin kubera amukunda nawe akaba amukunda. Ni ibintu yavuze muri aya magambo agira ati: arankunda, agira ukuri, azi gukora icyongeyeho kandi aranasenga. Uyu munsi rero Munezero Aline wamamaye nka Bijou yabwiye Isimbi TV ko yatandukanye na Abijuru, buri wese agaca inzira ze. Yavuze ko hari byinshi batumvikanyeho atashimye ko bijya mu itangazamakuru. Uyu kandi yavuze yuko iyo amaze gutangira ubundi buzima bushya. Ibintu yavuze muri aya magambo ati: umuhungu wanyambitse impeta atwaratandukanye. Hari igihe umuntu aba ari mwiza akwisura, ariko wenda ibyo ashaka cyangwa imiterere yiwe atari byo wowe ushaka, cyangwa se ntimunahuze. Ntabwo ngiye kuvuga ngo wenda we yambereye mubi. Ku ruhande rumwe nshobora kuba naramubereye mubi cyangwa nawe akaba yarambereye mubi. Uyu mukobwa yavuze ko yari yafashe icyemezo cyo kwerekana umukunzi we kubera ko yashakaga kubaka urugo, ariko ngo hari ibitaragenze neza byanatumye bombi bashyira akadomo ku rukundo rwabo rwari rumaze igihe kitari gitoya. Ni ibintu yavuze muri aya magambo ati: ntabwo twumvikanye. Icyo nabwira Abanyarwanda, umuhungu twakundanaga twaratandukanye, ntabwo tukiri kumwe. Munezero Aline yavuze ko nyuma yo gutandukana na Benjamin yahise yinjira mu rukundo n'undi musore mushya ubarizwa mu Rwanda. Ibintu nabyo yavuze muri aya magambo ati: njyewe mfite umuntu nkunda. Yavuze kandi ko mu gihe yari acyambaye impeta ya King Benti hari abasore batandukanye bagiye bamutereta, ariko akabangira akaguma ku isezerano. Uyu mukobwa amafoto n'amashusho yari yashyizwe kuri konti ye ya Instagram ari kumwe n'umusore uzwi ku izina rya King Benti yayakuyeho. Ni nako byagenze kuri konti y'uyu musore, kuko nawe amafoto yari afitanye na Bijou yamaze kuyakuraho. Usibye gukuraho amafoto y'umukunzi we, Aline yagabanyije amafoto n'umubare w'abantu akurikira. Munezero Aline kandi yavuze ko yahisemo gutangaza ibi kubera ko mu bihe bitandukanye yagiye abibazwa n'abantu batandukanye babonaga ko yamaze kwinjira mu buzima bushya. Aline kandi
yanasibye n'amafoto yose yamuhuzaga n'uyu musore. Munezero Aline yagize izina rikomeye muri iki gihe abikesha filime yitwa Bamenya itambuka kuri isheni ya YouTube. Azwi no mu zindi filime zitambuka kuri televiziyo ndetse anifashishwa na benshi mu bahanzi mu mashusho y'indirimbo zabo. Munezero Aline kandi yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1994. Ni naho aba, ni naho akorera kugeza ubu ngubu. Ni umukobwa w'imfura mu muryango w'abana 5. Aline yatangiye umwuga wo gukina filime akiga mu mashuri abanza, aho yagendaga ayobora abandi bana mu dukino dukurikirana mu ruhame. Ibi byatumye yigirira icyizere aranabikurana, aza gutangira gukina muri filime zigaragara mu mwaka w'2016. Aha akaba yarahise atangira kubikora nk'akazi gahoraho. Reka rero tubihange amaso iby'urukundo rw'uyu mukobwa kandi tunamwifurize kugira ibihe byiza mu buzima. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mugire amahoro mwese.